I pozdrav svima ljudi, sad snimamo novi video, sad igramo Roblox, u Roblox igramo Taxi Boss. Sad ćemo da vidimo što treba da radimo ovdje. Ja mislim da treba kao da vozimo taksi. Da, vjerojatno treba da vozimo taksi, samo da vidim ja da mogu da nađem taj taksi. Da li ovdje ima neki, mogu ja da vozim neki od ovih taksija? Što je piše? Moram da nađem kao pare za taksije. Mislim imam 1500 i 1450. Košta 2k. Šta je? Aha, to nisu pare. Gdje da vidim koliko košta ovaj auto? Samo da vidim. Aha, evo ovdje. Da, ovaj treba da uzmem. Tako sad mi se stvorio ovdje, evo ga, ulazim, ajde, aha, na F, dobro, sad vozim, ajde, vozi ga, što nisi se vozio, ajde, vozi ga, shift, space, aha. Ja sam sve vrijeme držao shift pa onda kao nije htjelo. Da, na shift mi drift. Ajde sad treba da uzmem prvo ovu. Tako. Ne da mogu još nekog da uzmem. Ne mogu. Mogu samo ovu. Ajde. Tako. Žmigavac. Dobro. Desni žmigavac. Dobro. Ajde sada ovdje. Idemo. E pa je. Čekajte. O. Tako. Tako, dobio sam pare. $175 sam dobio, to je za sve puno. I to je dobro. Sada ćemo da vidimo da li ima nešto, neki novi auto se kupi. Da vidimo. New cars, možda ovaj. Ne može. Nema veze. Sad ćemo garages. Ovo je garaža, nisam znao da ima garaža u ovoj igrici. Evo, ovako. Ajde, dobro, izašao sam iz garaže. Gdje sam se ovo stvorio? Nema veze. Sad ću da stvorim ovaj auto, ponovo. Idem da uzmem još neke osobe. NPC-eve neke. Tako. Da uzimamo ovo što imaju više zvezdica. Ove, naprimjer. Čekaj, tako. Što ne mogu? Treba mi kao bolji auto. Da je mogao dve osobe. Tako, ajde. Vozi Miško. Da vidim, ajde još. Ajde, idemo. Ne, što mi drifta. Kad ja neću da mi drifta. Evo ga, idemo. Skretanje. Ajmo, nastavljamo. Tako i Park Box Green. Dobro. Znači uvijek treba na ovo zeleno da se parkiramo. Parkirao se. 240 mi je dalo ova. Super. Da vidimo da možemo neki od 2 zvezdice. Da vidimo. Ne možemo 2.
Ali možemo ove od jedne. Ajde, pokupi se. Tako. Vozi Miško belu limuzinu. Ajde. Tako. Sad ćemo mi da ubacimo u drift. Dobro drift ovaj auto. Ajde. Tako. Nekad me nervira što neće da krene. Sada možemo od 2.2 zvezdice da vozimo. Op, tako. Super. Što ovdje piše? Good luck. Dobro, evo. 2.2. Da nađe neki više osoba od 2.2 zvjezdice. Ovo je više osoba od 1.9 zvjezdice. To ja volim. Ja mislim da će mi ovdje dati više para. Što više ljudi, to više para. Ajde, vozi. Aha, pogrešnu stranu vozi. Dobro, nema veze. Ajde. O, udari se ja u ovo. Koliko težak auto od ovih, bože. I sad ide drift. Pum. Nisam dobro driftala, ajde. Idemo sada. O! Za malo. Da sam uspio u drift vožnju. Ajde. Tako. Tako. Ajde sad. Stani, gdje ćeš. Stao je. Tako. To mi reci. $200. Na ovo ima premalo, imaju 3.3 zvjezdice. 2.2. Šta je ovo? Ovo vrtić došao kod mene. Šta? Možda ovi? Možda ovi hoće? Kako? I need... Aha. Treba mi veći taksi. Skreći čoveče. Ovdje možemo da zovemo nekoga. Call. Back. Teleport. O, sad je tak, goodbye. Ne znam što se ovdje radi. Edit, icon. Ne! Auto, gdje mi je auto? Ovo ćemo. Dolari. Every. Tako. Stavit ćemo desing. Ne treba mi desing. Dobro, ajde open. Hajde open. Openaj se. Tako. Ovo je isto kao u onoj igrici u Robloxu drugoj. Ali to je to do epizode. Tako da staćemo ovdje. Tako da i pozdrav!